Makor sa ito di barajong ni Dorayoni Hinor ni uat ni pabrik kertasi Ramahita balikat kamu nani pasogiti Unang tergoar peta kemiskinani
yang ay tanong ponggoli na uduri di haliyang iyay klope sa mosiri nuay ngano mututano na iri maneteki uki molohutan at tao tubay lang tabataw tabamarsi ay lunganong masigura-gura nang indorayo ng tani na moray Tumanasing doon ko nagkabilangan mga langko ko ni ay tao tumay Walang kuwan na doon iba ay nagkaping bangunan Nang nabutulaw pa ringa at tungoluri Makorfo sa ito ni Baradong ni Dorayoni Hinorfo ni Uwan ni Pabrik Kertasi Terima kasih telah menonton video-video di channel YouTube Berita Simalungun. Semoga video-video yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda dan channel Berita Simalungun bertautan dengan portal beritasimalungun.com. Semoga bermanfaat. Horas jangan lupa subscribe, sukai, like, dan bagikan ke media sosial Anda agar video ini